nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza. Njye wumva kuri mikro ni kimwe bisanzwe. Capt Kagame, bucura bwa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame ari mu ofisiye bato bagiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Kuri yo gatanu rero tariki 3 ukwakira umwaka wa 2025 nibwo RDF yinjiza mu ofisiye bato 1029 bari mu 42 abize mu mashuri ya gisirikare hanze y'u Rwanda. Ibiro byo gusoza ayo mahugurwa no kwambika ipeti birabera mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako riherereye mu karere ka Bugesera, aho byitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Capt Kagame uri muri abasirikare rero yasoje amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy riherereye mu gihugu cy'Ubwongereza. Capt Kagame yinjiye mu gisirikare asangamo mukuru we Capt Ian Kagame, akuru ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda, umutwe urinda abayobozi bakuru b'ibihugu. Anjye wumva kuri mikro ni Kim Anytimes nayo kugezaho amakuru biri kugenda bisenguruka kuri iyi mihanda ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikirwa mu Rwanda no hanze yarwo. Mwibutsa rero gukora follow,